Hvad hvis jeg fortalte dig, at den her ø engang var dansk? Nå, men det var den, og jeg tænkte mig at bevise det. Maddie, vent lige kameraet om. Vi er her! Jeg vil nemlig gerne finde ud af, hvordan livet her på øen er i dag. Hvordan er det at bo på øen? I think it's great because it's always sunny and pretty and I get to go to the beach a lot. There's not that much stuff to do, I feel like. Og så vil jeg fortælle dig om den tid, hvor Danmark bestemte her og var en slavenation. They still have a lot of Denmark here in the Virgin Islands. They definitely had an impact, but it wasn't necessarily a good one. It's not the best history from our island. Ja, det er nemlig ikke en rar historie, og det skal du lige være klar over, inden du ser den her video. Men først, hvor er vi? Øen her hedder St. Croix og er en ud af 3 øer, der tilsammen hedder de amerikanske Jomfruøer. De ligger i Karibien, ca. 7.500 km fra Danmark. Ja, sorry, det blev lige lidt krøllet i kufferten. Det er kun lidt mere end 100 år siden, de fik det navn. Før det hed det de dansk-vestindiske øer. Hold up, dansk-vestindien. Ja, det er forvirrende, men det var fordi, at det var Christopher Columbus, der i sin tid opdagede øerne, og han troede, han havde fundet Indien. Men det er en helt anden historie. Danmark købte øerne. Først St. Thomas og St. Jan, og så i 1733 St. Croix. Derfor kan vi stadig finde mange danske ting her på øerne. For eksempel er vi lige kommet til Dronningens Tværgade, Bjerggade, Kompagniets Gade, Dronningsgade. Og det her, det er en dansk kirke. Der er også ret mange danske turister her. Alle dem derovre har vi lige snakket med, for eksempel, og de er fra Danmark. De 2 største byer på øen, Christiansted og Frederiksted, har fået deres navne efter danske konger. Og det er heller ikke usædvanligt at se et dansk flag her og der. Men selvom det er meget sjovt at gå rundt og se de her danske ting på øen, så er historien bag ikke sjov. For i næsten 200 år udnyttede Danmark slaver her på Jomfruøerne. Men i det der bag der, det er også et dansk fort. Danmark bragte mennesker hertil, gjorde dem til slaver og tvang dem til at arbejde mega hårdt. Måske er det første gang, du hører om det her, for ifølge en undersøgelse, vi har fået lavet, har over halvdelen af jer ikke hørt om danske slaver på Jomfruøerne. Men nu skal jeg på opdagelse på øen for at fortælle dig den historie. Det betyder også, at der kommer til at være en del engelsk fra nu af. Nikon har gjort sit bedste i grafikken for at skrive de vigtigste ord på skærmen, men husk, at du altid kan sætte videoen på pause og læse underteksterne, hvis det går lidt stærkt. Vi skal besøge en skole i dag. Vi skal bare lige derhen. Men det skal ud og køre i venstre side af vejen. Let's go! Venstre side! Man sidder som i Danmark, men man kører som i England. Så det er helt... Ej, pas på hønsene. En sidebemærkning, det har der ikke noget med noget at gøre, men der er seriøst høns over det hele. Maddie har kørt sin første tur i højre side. I venstre side, faktisk. Du har faktisk kørt i venstre side, og det er gået godt. Hej Danmark! Hej Danmark! Ret hurtigt finder jeg en, der ved lidt om Danmark. Altså nej, du har jo været i Danmark. You've been to Denmark. Yes, it was one of the best places I've ever been. Really? I was going to visit my brother, he lives in Malmö, so. Oh, in Malmö? Yeah. That's in Sweden? Yes. If you could bring something from here that you think is missing in Denmark, what would it be? The food. I like Crucian food a lot. What is Crucian food? It's like rice and beans and Johnny cakes and stuff like that. Johnny cakes? Yeah, it's like a kind of bread thing. Okay, we'll have to try that, right? Yeah. Jeg har glædet mig til at finde ud af, om børnene her lægger mærke til alle de danske ting, der er her. Der er en hel masse steder på St. Croix og på de andre øer, som stadigvæk har danske navne. Do you notice them? I noticed them a little. I'm gonna start with this one. Do you know this one? Groningen's Trout. Queen's Cross Street. Oh! Christiansted. Oh, That's yeah, a really popular one. But do you know why it's called Christiansted? Because of King Christian. Yeah. Yeah. It was named after King Christian VI of Denmark, who ruled from 1699 to 1748, I think. Well, you think wrong. Det var til 1746. Do you know this one? Yes. Maybe it's someone else who ruled or something, or another king. Exactly. It was the next king. Oh. So after Christian VI came Frederick The 7th? the Fifth. Oh. Do you know this one? Oh, sorry. It's the same one. This one. Yeah! That's in St. Thomas. That's in St. Thomas. It's actually the capital of the U.S. Virgin Islands. Are Charlotte and Amalie 2 different people? Actually, it was one person, and she was the wife of King Frederick. Christian. Pretty sure I've seen it before. King Street. Oh, cute! Okay, måske har du haft det her spørgsmål nu. Hvad lavede danskerne her så langt væk? Jamen, det hele handlede mest af alt om én ting.
Maddie, jeg gør lige sådan her, så kan vi lave sådan en transition. Okay, så det hele handlede mest af alt om én ting. Sukker. Og du tænker måske, det er da ikke så særligt, og jeg har også købt det her kilo for et par dollar over i supermarkedet. Men dengang var det dyrt. Danmark kunne tjene mange penge på det. Og sukkeret, det skulle dyrkes et varmt sted. Og det var perfekt her på øen, for der er mange store, flade områder som det her. Faktisk var det meste af øen sukkerplantager, og man kan stadig se sukkermøller fra dengang. Altså sukkermøller som den her. Men de skulle jo også bruge nogen til at lave det hårde arbejde. Og nu er vi nået til trekantshandlen. Og hold nu fast, at jeg skal også bruge noget grafik. Fra Danmark sejlede skibe med jern, kobber, tøj, spiritus, våben og alle mulige andre ting til Vestafrika. Her der købte de slaver, som de så sejlede hele vejen til Karibien, altså her til Jomfruøerne. De her slaver blev tvunget til at arbejde i markerne for blandt andet at lave sukker. Sukker, som blev sendt tilbage til Danmark og solgt der. Derfor en trekant. De slavegjorte, der kom hertil, var mennesker, der var blevet taget til fange i Afrika og solgt til danskere. Selve sejlturen herover var et mareridt. De lå lænket, og der var mangel på mad og vand. Mange overlevede ikke turen. Faktisk klarede 1 ud af 5 ikke den lange tur over Atlanterhavet. Dem, der gjorde, skulle lave ekstremt hårdt arbejde på sukkerplantagerne. De havde ikke noget valg. Hvis de prøvede at flygte, kunne de blive pisket, tortureret, dræbt eller holdt fanget her i kælderen under fortet. Jeg ved ikke mere, men jeg synes, det er ret barst at høre om det her. Så vi klipper lige over til noget, I kender, og så ses vi igen ved et andet fort. Så er det tid til spørgsmål fra fællesskabet. Hvad laver I, når I får fri fra skole? What do you do outside of school? I like to play volleyball, and I also do swimming. I play basketball. I go to the beach and I go to my friend's house. I go outside and ride my bike. Har I noget arbejde eller pligter, som I skal gøre? Sometimes I do the laundry, sometimes I do the dishes. I just have to clean my desk. Feed the dogs. I have a different chore every week. I have to unload the dishwasher. Hvilke store forskelle er der på Danmark og St. Croix? I think we have more beaches, probably, and it's also very small. Denmark is like city and stuff, and we don't have really that many cities. We don't have big buildings. Trash is a big difference. Along the roads and stuff, there's a lot of trash and like wrappers and stuff. Denmark's like really cold, and over here is like really warm. Hvorfor er det ikke dansk mere? America bought us. Hvilket sprog taler de? We speak English, but we also have like a different version of English, Crucian. Kan I tale dansk? No. No. Hvad for et land hører I til, eller er I, hvis I ikke er en del af Danmark? We are a part of the United States of America. Hvordan er det at bo på øen? It's fun, but there's not a lot of stuff to do. It's really small, so everything here you've done already, basically. There's a lot of beaches here, which is nice, and the rainforest is really nice. Spiller I meget fodbold? Yeah, soccer is my favorite sport. I really like soccer. Lærer de om Danmark i skolen? Den tror jeg faktisk lige, vi tager ind i klassen. Do you know anything about Denmark? So I knew that they owned St. Croix for a long time. Like the slave part was like really bad, and they would just use them to like make sugar and stuff and sell it in Denmark. Did you know any of that history? Not really, no. Do you think it's important to learn about that part of history? Yeah, I think it is, so we can know the origin of our island. Ja, så dem på den her skole på jeres alder lærer ikke meget om dansk historie. Men når man bliver lidt ældre, som Emma her, kan man få faget VI History. Altså historie om Jomfruøerne. Og det lidt sjove ved Emma er, du kan dansk. Ja, det kan jeg godt. Du bor her? Ja, hele mit liv. Min mor var født i Danmark. Men du har også været i Danmark lidt? Ja, så jeg gik på efterskole. Jeg savner Danmark meget. Ja. Jeg ser ikke særlig meget eller lærer særlig meget om danske historie her. Jeg vil gerne lære mere. Lige nu vi er begyndt at lære faktisk bare en lille smule om, hvad der skete hernede. Så jeg skal til VI History. Mr. Greenwich, we have some Danish visitors. Så det her er vores VI History class, hvor vi lærer lidt mere om danske historier og også om øerne. This afternoon, we're going to be covering a bunch of that. I would like young people in Denmark to understand that they still have a lot of Denmark here in the Virgin Islands. After slavery in 1848, the Virgin Islands or the Danish West Indies, Even till today when we eat smoked herring and saltfish,
That is, smoke herring is Scandinavian. What was going on in the Virgin Islands at the time? Young people could come here, see things and actually be familiar with some of the stories and just overall culture about where we've been before and what we're trying to be now. So you fast forward to the transfer in 1917. Ikke så hurtigt. Inden det skulle vi jo lige tilbage til det andet fort. Det her, Frederiks Fort, er måske det vigtigste i den her historie, for det var her fra det her fort i 1848, at ham, der var guvernør, Peter von Scholten, frigav alle slaver i Dansk Vestindien. Det var allerede blevet forbudt at sejle slaver fra Vestafrika til Dansk Vestindien, men det var først, da mange tusind slaver lavede oprør her og troede med at sætte ild til hele byen, hvis ikke de fik deres frihed, at slaveriet endelig sluttede. Så er vi ved Transfer Day. Det er lige om lidt, den 31. marts, og er den dag, Danmark solgte øerne til USA i 1917. USA købte øerne for $25 millioner, og så skiftede øerne navn til de amerikanske Jomfruøer eller US Virgin Islands. We should show you volleyball. Can we show you volleyball? Yeah, you can show me. Wow! I'm sorry. Do you know handball? Yeah. Yes. Yeah? You do? I like handball. That's Danish. It is? Yeah. Jeg ved godt, at du allerede er klog nok til at vide det, men husk nu, at de børn, vi har mødt i den her video, ikke viser, hvordan alle børn her på øen lever deres liv. Der er mega stor forskel fra skole til skole og fra familie til familie. I alt tror eksperter, at der blev sejlet over 100.000 slavegjorte afrikanere på danske skibe til Karibien. Og selvom det er lang tid siden, så er der mange, der stadig mener, at det er vigtigt at huske. That flag is a symbolical meaning. We still have that flag here. You know, even though we have the Virgin Island flag. Why? Because they are a part of us. There is a lot of history that I think it's important for us to know too. Og også vigtigt for os i Danmark at huske. Even though we still have their flag up, they did a lot of bad stuff, in my opinion. Even though they did good things, they should still know about like all the bad things they did too. So they have like both sides of it and that they learned from it, yeah. It's important to learn about history even if it's not so good. I feel like St. Croix could be like a cousin to Denmark. Come down to St. Croix, like ask their parents and like come like learn more about us. Oh yeah, we have to show them the V. Oh, you do that for Virgin Islands? Beg your parents when you want to take holidays, come to St. Croix. You have to put your pinky up. So Yeah, it's so it's like so it's the eye. Ah, get it. Okay. Nå, Maddie, så skal jeg bruge din hat. Nej, Lav. Ikke min hat. Det er for varmt. Ej, hold da op. Du kan da godt lige undvære den 2 sekunder. Fordi du kan jo vinde sådan en her. Ikke den har Maddie svedt i, men en helt ny en. Og hvis du kunne tænke dig det, så skal du bare fortælle mig et af de danske navne på gaderne, der er herovre. Det skal du gøre enten i en kommentar eller på vores mail. Hvad er status? DR.dk. Og ellers så vil jeg bare sige tak for en lidt anderledes udgave af status. Og her, Maddie, har din hat tilbage. Ses i Danmark.